Khatkhati police atum kakuruk pon ahut ihum auto NL07FA 2482 along araki hormu kenebunlong. Pinititi ni phai phoar ni ada porphai trokrach tim apor malom Khatkhati police station atum joy pen birtalong si kakuruk asai padopon. Bangso kakuruk ke padobon bom ahut ihum auto rickshaw alaka NL 58 FA hini pli nerkep hini Balejan forest ket along khangrun cheksi kakuruk asai tek pon. Kakuruk mon bom ahut auto rickshaw along pen troxi kep raner kep sob kes kelong pon. Kaduk kawe pen ilin brown sugar heroin doji pusi honte pon. Kaunte pon ateng pensi labangso alam ki pen Suraj Ali arta flikep apomen Rustam Ali arong tati kata pathar PS Moirabari Morigaon district pen Raikoma saiki aredek kachiknang. Labangso operation kapatu pon laki John Das APS SDPO Moni Chauma OC Bukajan PS Khatkhati police station OC Moblik Brahma SI Charan Mohan Setia SI Nitul Saikia ASI Arunat atom Cilangsi Bangso kakurukasai padopon Khatkhati pen Silent Talk di Kabideli News.